nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini longi khubor bam takasngi. Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Hitori Bhoi ne kasngi palai kalalet ya kendu ya UDMHO Ribhoi District Dr. P Kharnari banpan jing pensyai halor ke jing IT ke Sarkar Jilla Shaka Hands Foundation bakan penya ki khatsan teli ki sub center katrat gakot ke khia ki beran hapo ke district. Kini ki khasan teli ki sub center kini ki bahab hapo ka Maulas Nai PHC, Mauhati PHC, Umdan PHC, Bernihat PHC, Pathar Khma PHC, Umsning CHC, Pathar Khma CHC, Kerdem PHC, Umsning CHC. Kini ki kentup ya katersu SC, That Rang SC, Sopho SC, Sonidan SC, Umshakan SC, Pilenggata SC, Amjang SC, Kiling SC, Tasku SC, Kerdem Kulai SC, Maulang SC, Sopria SC, Maubsen SC, Raitong SC, Barka Teri Sub Center. Habaya Grand Berkilat Pathai Khubor hadin ke jingya kendu yo DMHO Working President ke Hitori Bhoi ba ai bolang nongrum ula penpau ya ke jing benyau ba ke sarkar kala IT kini ke sub center syakani ke company shimet klaim ke jingya tip langjong upat ba. Ha ke jing shisha haswa ba ke sarkar kan IT ki sub center kala riban penmnaswa syaki pat ba nrei menta ke sarkar kala shu IT sub syaka Hands Foundation klaim ke jingya tip upat ba ulaong. Uyathu bah kejing yakran bat UDHMO la pentip bah kejing IT yakini kijaka sumar syakane ka foundation kan wanra ya kejing mentoy yu upat ba khamtam ha ka yo kam yo jam bat kiwe. Wala kataru ka sarkar kala deb banda pentip syua bahkan syim yakani ka senjam ulaong. Ulaong bakaseng kan sapong bishar ya ka Memorandum of Understanding MOU balaya soy hapreng ketenat gakot kekya barka Hands Foundation haswa bakan shim ya kinu ki senjam ki babun. Yang bikin saya kalau mungkin di negara yang kayak macam kalau ke IT cakahan, senang dong kalian dong DHS bukan dari baik. Toh, kat jingwan jingin nagaleng jong kaseng hito Ribhoi District. Kejingwan jing kenduk jingi yau di MHO jongga Ribhoi District. Halor ka jing IT jongga kani ke sarkar jingi sakahan. Tekan jing kenduk jongi i kelong ba kila IT no ya kitiki khasan teli ki sub center sakihan. Tenalor halor kini ni nagaleng jong kaseng. Long ikerpan ba swa bakinu bakin le desa jadi pensai swa si peba dai mentang long ngida nak dengan jeng long kum nak kita kesan tadi gile caka cakahan te nak lem jui kesangi ni sumnya mo ba swa bakin le kinu hari mentang la yo 8 ya MOU na di mejo di IT ni tak ba ngisa piknya ya MOU halor ni jeng IT ya ke sarkar cakahan ini sepet bagi senang batai lasai ni sejan yang dan setiap komiti ini seperkat kembali bagi ik mengelapan menspesial seperti beberapa ni sah ai biang yang gitu spesial seperti apa tapi juga bagi coba mentang nageleng dia juga dekat santeli tapi kini ngi julak busian hi ni nageleng juga keseng om tang ye kini gitu tang ye IT ye sob sita segahan bagi pun teli ikam ke sarkari thangi lah detik pahi coba bikin IT gelalek syai kami buat kin baju tip area. Tenang saya kemat nak kerpan ya ke sarkar. Lane kino ke department. Syua bikin lek di depan. Tip aja percaya syua sekai ba. Ha yang gondong gandang dong mereka buat menehi. Git pe jak MOU kalau ek MOU ka tho ini sa saya spesifik pe ba. Yang lah kadang ko dia boleh ka MOU. Kan kini keren jungi buat di MSO hi mentang singi kelomba. Kita ni kelongga jimtoy ha nomor ba kan pun dikiranya bertungkam tungjam ro longki nagaliang jogahan kelasim pentep kat balahi bedegi lokalan ni kitrai ki macam senang untuk dijaga
kita ngin sa siam ka tum ko MOU hano ko nongring ki sanya ka MOU ngin naglem to ka sengi isa ya ka tum ka ngin lap ka tum ko yu tum ko